яке аз неъматҳо вақт аст. ба шумо ташаккур мекунем ки вақти худро дареғ надошта, даъвати моро пазируфта инҷо ҳузур доред. ба шумо дуруд, ассалому алайкум мегӯем. саломатӣ беҳтарин неъмат аст. хато накунам, қариб ки ба чанд нафар занг задем, аммо аз чанд нафар чаҳорини шумо инҷо ҳузур доред. бисёр хушҳол ҳастем. хуш омадед. раҳмат зинда бошед. сабаби шуморо сарҷамъ кардан мақсад чунин аст. вақте ки ба мо менавиштанд, бисёр ҳастанд нафароне ки вақте мегӯянд ки мо дар хеш, дар ҳамсоягӣ шинос дорем, аммо бисёр гуфтаниҳо дорем, савол дорем, метарсем ки мабодо наранҷанд ё мабодо моро дуруст нафаҳманд. ҳар гуна аст. тақрибан ба чанд ҳазор, чанд сад ҳазор ҳатто нафарон мо суол кардем ки барнома пешкаш мекунем, чӣ суол доред? хело суолҳо зиёд буданд. аз онҳо интихоб кардем 8-9 суоле ки мардум бисёр таваҷҷӯҳ дошт. агар омода бошед, барномаро шурӯъ мекунем. кардем, рафтем. бисёр хуб. аввалин суол. мегӯянд нафароне ки нобино ҳастанд, онҳо ба чашми қалб мебинанд, ба чашми дил мебинанд. ин рост аст ё то кадом андоза? ёдовар мешавем, фаромӯш накунем ки ростӣ дар тарафи дасти рости мо ҳардуи шумо дар чанд солагӣ буд? бахшиш шумо. ман дар синни 21 солагӣ худованд тақдира барои ман ато кард. манам муҳаммад иқбол дар синни 11 солагӣ. дар синни 11 солагӣ. ва аз тарафи чапи мо бошад модарзод. ман имомуддин ахурдин ҳамхел таваллудшудагӣ, калоншудагӣ. имомуддин, вақте мегӯянд ки ба чашми қалб мебинед, то кадом андоза аст? ҳамхел мегӯяд, ман майда будам, ҳамхел чашми дилашон ки тиину мебинам гуфта бобом ҳамхел мегуфтанд. сони бо чанд кас ҳамхел мегӯяд, одамо умда гамаам назда салом алейк мекунад, ваҳои мешиносам, вай ҳиссиёт, ашушени ҳиссиёт. яъне ки нафарора аз рӯи ламз, аз рӯи даст фишур, аз рӯи даст, аз рӯи овоз, аз рӯи буш, аз рӯи равиш. инсон ҳам бу дорад. духӣ мезанад ку рафту духиро иваз кунад хушбӯиро. рӯсӣ гузаштед? хуб, ман гумон мекунам ки нобинои ин айб не, балки иллат аст. воқеан он чизе ки гуфтед ки бо чашми дил мебинам, воқеан анҷо дорад. ин дар ҳақиқат мебинед? ҳақиқат аст. мо бо гӯшҳоямон ҳар чиза, ҳар ахборе ки аст мегирем ва он бевосита дар шуури мо кор кард мешавад. ҳар чизе ки мегузарад аз дили мо мегузарад. мо фарз кардем ашёи гирду атрофа намебинем, аксаран бо гӯш эҳсос мекунем ва ӯ дар майна кор кард мешавад ва як навъ фикрронӣ ҳосил мешавад ки бевосита ҳамин мафҳума ба вуҷуд меорад ки нобино ҳатман бо дил мебинад. бисёр хуб, ташаккур. ман як чиза илова кардани бародаразиз дилаҷон, вақте ки инсон дорои ҳамин иллат мешавад, ман ки аз ҳаёти худам мисол гуфта метавонам, аз рӯи ҳамин таҷрибаҳои ҳамин соҳаи тиб, инсони солим 90% қувваи ҳамин энергияи худаша тариқи чашм
ҳамин истифода бурда хориҷ мекардас энергияша, на он дасту пое ки аз ҳамин аз хоб ки хестем чашм шуда мешавад, то хоб рафтанома чашм кору мекунад. 90% қувваи ҳамин энергия инсон тариқи ҳаракати чашм, нури чашм ихроҷ мешудааст аз бадани мо. ин 10%-аш ҷисмонӣ будааст. баъд аз он ки мо ба худованд ҳамихел тақдир ҳамихел вай дод, ман ҳамин чиза дар худам ҳис кардам. дар ман 1-2 соли аввал бисёр мушкил буд, бисёр мушкил буд. оҳиста оҳиста ҳамихел ҳиссиётҳо дар ман пайдо шуд. як шахса 2 бор 3 бор суҳбат шавем, ҳамнишин шавем, аллакай вай уже ҳамин майни сари ман ба нақш меояд. ҳаракатҳое ки мо мисол чӣ хел либос мепӯшем, чӣ хел таом мехӯрем, чӣ хел ҳаракат мекунем, чӣ хел дар ҷамъият муносибат мекунем, мо бояд тамоман як ҳиссиёти ғайриоддӣ, истеъдодҳои ғайриоддӣ дар худомо ҳамин чиз пайдо мешавад. ин чиза ягон инсони солим дар худаш дошта наметавонад. ман мисол гуфта мекунам, ман хӯрок пухта метавонам. ман то ҳоле худам барои худам хӯроки худро мепазам. майва истеъдоди ҳамин ҳиссиётҳои ҳама чиз ман корбаст мекунам. якум бӯй, аз бӯй ман таома омодашавиша идора мекунам. аз бӯй кани вай сух насух, ё чӣ шуд ё чӣ нашуд. акуини якдафки не, ин ба таҷрибаи 20 чанд солаи ман ин аз замин нобино шудам. ман аз хурди аз бачагӣ худам идора мекардам, худам ҳама корро мекардам. ҳамин газмо кардан то ҳатто ҷомашӯӣ, ҳамин ҳама корро ҳаракат мекардам ки худам кунам. баъдан суолҳо ҳаст аз ҷониби мардум. мабодо агар ягон суоли мо нороҳатии шумо бошад ё шуморо ранҷонад, пешакӣ бахшиш мепурсем, чун суолҳо аз ҷониби онҳо аст. суол мекунанд, оё шумо умед доред ки рӯзе бино мешавед? ин гуна умед, ин гуна эҳсосот ҳаст дар шумо? дар кадоме аз шумо аст? албатта вақте ки ман ҳамон ҷарроҳӣ чашм шуда будам, охирон бор вақте ки ман аз больница, аз ҳамон беморхона ҷавоб додан, аз шаҳри Москва буд, ман ҳамин савола ҳар ягам хел ҳолат ба гирифтор шуда, айнан ҳамин савола мо ҳамин духтур табиба якум метиҳем ки ман кай мебинам. ҳамон духтур ман ба ҳамон вақт гуфт ки агар ягон ҳамин ваз духтур русзабон буд, вай гуфт ки агар произойдет какое-то чудо, ты увидишь, таки буд чудо, мӯъҷиза. ман ҳамин мӯъҷиза то ҳолия интизор ҳастам. ман то ҳолиам ҳамун мӯъҷизаи интизор ҳастам ки як рӯз не як рӯз аллоҳи меҳрубон ҳама аз дасти парвардигор анда. ин тақдири мо, тақдири неку бад, яке аз рукнҳои имондориам ҳамин ки тақдири неку бада аз худо донистан. аммо умед дорем ки як рӯз не дар ин дунё ақаллан набошад, дар охират ҳатман худованд барои мо чашми биноя ато ваъда кард ки мо иншоаллоҳ мебинем. орзуи ҳар як нобино аст. фикр мекунам ки ҳар як нобино мехоҳад ки бино бошад, зебогиҳои дунё бубинад ба тарзи воқеиш. имрӯз мебинем, шояд ба чашми дил мебинем воқеан ба истилоҳ, лекин орзуи дидани ҳамин дунёи равшан, зебогиҳои он, фикр мекунам орзуи ҳар як нафар нобино аст. منم دیدم میخواهم اما ҳамаш хуб мешавад иншоаллоҳ.
علم دارم به دل گرداب غم دارم علم دارم به دل گرداب غم دارم لبانم گرچه خندان است لبانم گرچه خندان است ولی چشمانی کم دارم ولی چشمانی کم دارم شکر که کردی نعمتت افزون کنم کفر که کردی از کفت بیرون کنم همین شاید که کفایه باشد برای من لیکن من یک چیز علاوه کردنی هستم از سوره حضرت ابراهیم آیت قرآنی هست میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی که در تفسیر میگویند که پروردگار به شما شکرانه کنید نعمتهای شما یا خداوند می افزاید اگر کفرانه کنید دانید که شما عذاب شدید الهی انتظار است. سوال نوبتی از جانبی یکی از هواداران شنونده ما اگر رفت و شما بینا شوید اولین شده کی را میخواستید ببینید؟ آیا استاد من اولین شده میخواستم مادرم رو ببینم. حالی هم همین در دلم است در نیتم است چون همیشه مادر در خوابم میدورد من مادر خودم همیشه سبز پوش میبینم. شما وقتی خواب میبینید تصورتان چگونه است؟ همون تصورم مهربانی های مادر در خوابم میرسد و گمان میکنم که بینا هستم من مادر خودم سبز پوش میبینم در همین خیلی احساس میکنم چون سبز دوست میدارم بهار دوست میدارم سرسبزی طبیعت دوست میدارم. یعنی مادر اول بیمه دیدم میخواهم بعد پدر دیدم میخواهم. من پزمان شدم همون دیدن روی مادر خدا دیدن روی پدر خدا خواهر دادر الحمدلله در همین تقدیر خودم اویله‌دار شدم همسر خودم دیدم میخوام دو تا فرزنددار شدم میخوام که فرزندهای خودم ببینم که خداوند برای من خیلی چیز عطا کرد. وقتی که من بینا بودم 21 ساله بودم وقتی که نابینا شدم پدر مادری من سن و سالشون 40 ساله بالاتر بودن حالا که قریب 70 ساله شدن. چهرهشان را یاد دارید؟ آنها میگویند که موهای ما سفید شد لیکن من در خاطر خودم پدر مادر خودم همون موهای سیاهاشون در نظر خودم همین صورتاشون در همین پیش نظر خودم خواه شب خواه روز خواه در خواب من برای من گویا که پدر مادر من همون 40 ساله خیلی جوان هستن من همین خیلی برای خودم همون پیش نظر من همون چیز فقط نقش مونده است خلاص. من هیچ پدر مادرم خودم موهای سفید که تصور کرده نتونستم. اما ما تا دنیا هست با امید هستیم این هر تقدیر خداوند امتحانش ما باید سربلندانه این تقدیر خود در حیات خود در زندگی خود قدم مونیم. پدر و مادر هنوز یاد هست یا نه؟ بله. در خواب می‌دارند؟ در خواب یعنی میدارم یک چیز میگم نابینا یک چیز رو احساس میکند که نفری به نزدش میآید عکس همون انسان یعنی که به هر گونه شکلی که نباشد به نزد اصلا خودی من نمودار میشود. حاضر مثلا اگر گیریم شکل و نمونه ما چگونه باشه من؟ شکل نمونه شما یک آدمی کلان قدتانم بلند فربه ریش دارید آوازی داشته باشید نمیدونم اونه که ریش داشته بعد آوازی خوشرو دارید فارم دارید این وابسته بشنوایی است این بشنوایی شما چی استاد؟ در تصورات شما ما چگونه باشیم؟ چگونه باشد؟ این سوال رو از خود شما پیدا شد درسته؟ این سوال نبود؟ درست من چون از روی صدا از روی همون
راهگردی نابینا واقعا میتونن انسان تصویر کنن. агар садои ман ғафз боша аз ин маълум мешавад ки ман фарбе ҳастам. شاید بزرگتر باشه میگونه احساس میشه و در تصور نابینا میخواد نابینا وقتی که یک نفر میگرده احساس کرده ممکن که به آدم بزرگجسه است یا خراب یا چاقان یا میخواد مثلا قدم میگذارم آدمایی که نسبتا بزرگجسه هستن یا فربهتر هستن قدمانشون سخت‌تر است سالان‌تر است وقتی که انسانی چاقانتر و نسبتا لاغرتر باشه و سبک قدم میکنه. дар фаронса хато накунам як рассом аст он чиро ки надидааст ҳамонро кашида истодааст. масалан моҳӣ кашидааст, офтоб кашидааст. баъзан чиҳоро оё дар назари шумо шахсан ин ҳарду каму беш диданд. аслан ҳардуи шумо дунёро чӣ гуна тасаввур мекунед? дар фикри ман ин дунё бисёр аҷоибу ғароиб аст, чунки манзараҳои хушрӯй дорад. бӯи ҳамин аввали баҳор бисёр моҳҳои март апрел бисёр ҳаво форам мешавад, бӯҳои гули лай метиҳад. сони лабои дайроба мерид ку лабои дайроб бисёр ҳавоҳои софу шамоле ки фора мешавад. ҳамин назар бигирифта мо ҳамин дунёи хел ҳисоб мекунем. нигоҳ кунед, тасаввур кунем офтобро чӣ гуна тасаввур мекунед? масалан ё ки рафту ҳамун дарёе ки гуфтед ки аз ӯ лаззат мебаред, дарёро чӣ гуна эҳсос мекунед? дар назари шумо чӣ гуна аст? дар назари ман дарё оби кап вай оби тоза дорад, ҳамин ҳисоб вай лаззат мебаред. офтоб ин як гармиш ҳай, офтобанда ҳамун гармиш офтоба мо баҳра мебарем. хунук мехӯред تو برم افتابنده ادم شنیدگر افتاب فورا همین مشکلاتون گرمینده حلاوت میبره. از پروردگاری روی عالم چی رو طلب دارید؟ ما از پروردگاری روی عالم طلب داریم که جمال خودش برای ما نشان دهد. مردم در سور زندگی کنند، در آسایشتگی زندگی کنند. دیگر مادرها اشکی فرزنداشون نبینند. الهیم تا آخری عمرمان خداوند مای از دیگر عضوهای بدن مای محروم نسازد. همیشه مای صحت سلامت نگه دارد. همیشه در عبادت خداوند، همیشه در عملها ما همیشه پیشرفت و سربلند باشیم. با نیکی در این دنیا زندگی کنیم و با نیکی از این عالم انشاءالله سفر آخرت کنیم. از پروردگار مهربان این تمنا را دارم که سربلندی سعادتمندی دنیا و آخرت و دیدار الله مهربان در روز رستاخیز. آیا از همین تقدیر خود شما راضی هستید؟ بله. چیکار کنیم؟ خداوند همین خلق کرده است، راضی هستیم. هنگامی راه رفتن به چی باوری دارید و به چی تکیه میکنید؟ با اعصاب. چی بیشتر شما رو کمک میکند؟ اعصاب کمک میکند. اعصاب. اول به خداوند تکیه میکند پیش از همه. چون در بین مردم و مردم خیرخواه انسان های نیک و باسرش زیاد هستند، لیکن البته با کمک پروردگاری اکتو با اعصاب تکیه میکنیم، چون اعصاب همین دستیار بسیار بی‌منت هم هست. بی‌منت. بسیار بی‌منت. سخنی شما خیلی معنی چخور دارد، نه هر کس میفهمد. در درون خانه ما یگان کمبودی یگان مشکلی نداریم. در خانه ما گویا که بینا، گویا که ما همه کار میتونیم. وقتی که از خانه میبریم و یگان جا رسپار میگردیم، البته همین ما به دستیاری از همین بهترین اعصاب است. همین اعصاب این حسیاتی ما که هر دوش ما اداره میکند، همین پیشی رام و همین یگان دیوار، یگان چقوری، یگان شاخ درخت، همه چیز ما احساس کرده، حس کرده، قدم های ما میمانیم. بسیاری حالتان با یک شخص ما با کمک میکند، دستی ما رو میگیرد و ما با حرکت دوام میدیم. همین خیلی زندگی خودمون ادامه میدیم. من بیشتر خیلی که شما گفتید در راه گشتن یعنی در راه رفتن و حسیات خود. اولین درجه احساسات واقعا درست است که اعصاب یک دستیار است بی‌منت، لیکن
лекин наш он аст ки мо бояд донем тарзи истифодаи ҳамин чиза. Масалан истифодаи асо ман дар рӯзи ориентатсияи мобилнос мегӯям, яъне самт муайян кунӣ, ин як илм аст. мутаассифона имрӯз ҳамин илм омӯзиши ҳамин илм як беҳбудӣ металабад. аз ширкатҳои телефонҳои мобилӣ барои шумо махсус телефонҳо ҳаст ки бо тариқи садоро истифода мебаред. худи ҳозир мебинем дар дасти ҳамаи шумо он гуна телефонҳое ҳаст ки он гуна ки ман ҳам дорам, яъне ки аз садо истифода мебаред, ба шумо бештар кӯмак мекунад. боз ягон ширкатҳои خد كم ميزانات من جميع الدروي این همون سمارتفون همون اندروید هایی که همین خیلی که همه استفاده برد همون این یکون خیلی مخصوص برای ما استحصال نمیشه ولی فقط یک برنامه و کلای زرگتگی برنامه های و همون پامیتی همین یعنی که تلفن بستنوف که میکشد سونی و طالبک گفتگی یک کلمه های طالبک این زبانی همون برنامه سونی همون زبانی همون برنامه ما پیوست که کردیم سونی علاقه همون روی اکران تلفن چی کی باشد و همون ما به خونده میدید. ягон те аз шумоҳо доранд шабакаҳои иҷтимоӣ, масалан фейсбук ё ки чизое ки истифода мебурдаг ё аз бас ки шумоҳо интернет доред тақрибан ҳаматон? ҳама интернет аст. ҳозир аксар ҳаминҷа будаҳо аз шабакаҳои иҷтимоӣ WhatsApp, Viber, Imo, Facebook, Instagram доред. фаъолона истифода мекунам. Не, ман WhatsApp ҳам дорам, аксараш истифода мекунам. саҳифаи фейсбуки ҳам дорам. аҳсан. манам худи ман фақат WhatsApp истифода мебарам, чунки WhatsApp барои ман осон. Сони YouTube истифода мебарам, YouTube. ба шумо хондан, навиштан ва ин гуна дар олами шумо ки кӯмак кард? Чӣ гуна меомӯзед? ягон шахс беустод дар ин олам буда шуда як чиз буда шуда наметавонад. албатта дар ҳаёти мо, дар ҳама кори мо, дар ҳамин омӯхтани мо алоҳида дар ҳар як чиз устодои худро мо дорем. хаткардаи мактаби интернети ҷумҳуриявии бачагони нобинои шаҳри ҳисор ҳастам. аслан ҳанӯз ки дар диёри азизи ман интернет набуд, соли 1978 то 1990 мактаби интернети махсуси ҷумҳуриявӣ хатм кардам. баъди вай донишгоҳи давлатии миллии тоҷикистон хатм кардам ва инак 25 сол боз ба ҳамтақдирони худам дарси илму адаб меомӯзам. ман дар мактаби интернети шаҳри исфара таҳсил кардам. муаллими машҳурхон ман ба хату саводи брайлия омӯзондам. хату саводи брайлия хонданашам, навистанашам ман кружокҳоба иштирок мекардам. оҳиста оҳиста якуми, дуюми, сеюми, чоруми хондаму баъд аз синфи панҷум ки шудам оҳиста оҳиста хондани хату саводи арабиям шурӯъ кардам. ман арабии қуръон алҳамдулилло ки аз худ кардем. ҳофизи кулли қуръон. муборак то шавад. худованд акун насиб гардондааст. ба дигарон ростӣ шарм ояд ки ин қадар ваи хати бу ҳаст дар дохили шумо ҳофизи қуръон? ман ҳастам ки алҳамдулилло, лекин бо тариқи сабт меем 15 бора ҳифз кардам. бо тариқи сабти ҳамон қуръони лазерния ручкагӣ. қуръони ручкагӣ. ручкагӣ ҳай қуръон. ва ин оз ки қори судаис мехонад қори. аслан китобҳотон аз нуқта иборат ҳастанд? ҳам хеле ҳам. аз он нуқтаҳо истифода мебарем. он нуқтаҳо номер кати рақам кати шудагӣ ҳамон рақами аш якум нуқта, беш яку ду нуқта, ҳам хел дута нуқта поин ба шудагӣ. бисёр хуб. нигоҳ кунед, шумо ягон истеъдоде доред ки ягон маҳорате доред ки ё чизе ки дар дигар одамҳо набошад? ҳамин сӯзан ришкиро мо сӯзан гузаронда метавонам. шумо бечашм истеъдоди худам ки
چی سوزن رشته ببرده سنجش میگذرونده. اوه چی بنی؟ من بسیار من پختوپز میتونم. اگر من باور نکنید مخصوص برنامه کنید خانه ما به مهمان شوید من کار میکنم شما لذت برید. حتما چرا نه. شما چی؟ خیلی مهم همه خیر. خیر. چی همه خیر؟ سوزن میدارورد نه. یا چی؟ خیر اون چیزی که گفتن مهم اما خودمون بعضی کارو خودمون عده میکنیم چی میکنیم همه کارو بعضیش میتونم بعضیش نمیتونم هم خیلی توکمه خودمون حرکت رو خودمون میدوزیم. رباب زنی هم بود همین باید که زن کند گفته همین برای خودمون وای نمیکنیم ما خودمون حرکت میکنیم چون که اگر ما هر چقدر یک کسب اگر همه کارو فرماییم ما همون قدر یعنی که مغمبر میشیم ما تنبل میشیم ما سونه حرکتی همین حسیات های خود ما سونه روی سوس میشیم برای همین نگاه داشتن ما باید خودمون حرکت کنیم من همین دزمال کردن دوختن مثال پختن طعام بعضی کار همین روبیچینی خانه هم میتونم مثال هر یک کار به خودم بسیار حرکت میکنم همین تا حتی همین کارهای حیکی همون قدرش از آنی من ماندگیش از آنی اهلی اویلا همون وظیفه خودش هم بخشش در همین آشان میخوام یک چیزی رو بکنم میدونید نابیناها بسیار قابلیت های فوق العاده دارن اینا از عهده بسیار کار رو میبرن لیکن از هنری اونو از استعدادی اونو مردم دیگه بیخبر هستن اکثرا در کوچه و در بازار هم سوال میتن رشته خودت میگیری یا چیزات خودت میشویی سوال میکنن مردم بله زیاد سوال میکنن بعضا برای ما عجیبه خودتون رشتتون رو میگیرید؟ البته چرا می؟ فهمم باز رفشنی انداختید عجیب یک چیزی رو کنم دلوار جان بعضی هم تقدیر ما هستن که آنها در حیات خود در قسمت خود گوییم که همین ناراضی هستند آنها خودشان را همین حالت های بسیار پست انسانی به خودشان همین وانمود کرده شده آنها مثال خیلی خوب قطبارای سال گوییم که پست دارن همین مدنیتی پست داشتن از طرز لباس پوشیشان از طرز همین معاشرتشان از طرز همین اخلاق و آدابشان اونها همین خودشان هم خیلی جمعیت به چنان نشان میدن که گویا که جمعیت قصددار باشد که همین شخصی نابینای باید که یعنی که پرورش کند گویا که زندگیش و به یافتتیت گویان که همین خیلی چون بعضی هستن که خیلی نمود همین خیلی دوستای ما رو میبینن تصور میکنن که همه نابینا همین خیلی لیکن ما خیلی اوی منبع درآمد دارید شماها چگونه یگان تای از شماها منبع درآمد دارید تا یگان راهی که برای شما پول میآورد من دارم شما دارید من با حیث معلم کار میکنم در یک هفته 36 ساعت کاری کار میکنم معاش میگیرم از جانب دولت بهترین روزم میگذره روزی فرزندانم میگذرد 2 نفر فرزند دارم 2 نفر فرزند دارید میپوشونم شکرانه پروردگار احسن شما چی یگو منبع درآمد دارید؟ منبع درآمدی من همین یک چی بگم من اصلا پنسه میگیرم نفقه در برای آرزو گپ میزدیم چیزها گفته بودید که آرزو دارم که یک بیمارخانه سازم یک کلینیک سازم در سطح عالی بلند چنین بود؟ هم خیلی چگونه؟ خیلی پنسم جمع کنم داخل سیکی هست تا آخر عمرم جمع میشد میسازم این کارو چون که من استاد سید مراد دولتوف درساشو بسیار گوش میکنم همون بعد من بخوش همون خدا خواهد گفتم همین کلینیک میسازم من کدومی از شما چند زبان میدونیدان و چگونه زبان رو آموختید؟ من در مکتب اینترنت ما زبان روسی یاد گرفتم از روسی میدونید؟ Здравствуйте, добро пожаловать. Еще что? До свидания. حسن با چشمانی بینا
бештар чӣ гуна рафтори одамҳо шуморо нороҳат мекунад, то ки донанд ва ҳамин суол баръакс. кадом рафтор шуморо хушҳол мекунад, то ки донанд, шояд баъдан барқасд кунанд, шояд баъдан аз нодонӣ кунанд. ҳамин гуна кадом рафторҳои дар ҷомеа, шумо ки дохили ҷомеа ҳастед, шуморо фаҳмидед хулас? чун лоаҷан шумо ҳамин саволро оғоз карда аввалин калимаҳоро ки шумо олист талаффуз мекардед, дар дили ман ҳамун хислати дуруягии шахсони ҳамин баъзе нафарон мана бисёр дар қалбам ҳамин сахт мерасад. дуруягии инсон, аз дурухчагӣ дуруягии инсон, шахси мунофиқ мои бисёр ғамгин меҷад. баъзеҳо буданд ки аз сидқи дил холис ҳаллилло барои мо хизмат мекарданд, ягон ёрӣ мекарданд. баъзеҳо ваъда мекарданду аз ваъдашон мегаштанд. гӯем ки дар ҳолатаи ваъз мо ба умед занг мезадим ё ягон мерафтим, ҳамин сони ё дигар рӯз ё фалон, ҳамин хемхе шуда мо шахсан ман ҳамин шахси дуруя, аз шахси мунофиқ бисёр дилгир ҳастам. агар тонад шахс ёрдам карда, чӣ хеле ки пайғамбар расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд, агар тавонӣ кӯмак кун. агар тонад шахс, агар тонад имконияташ бошад, ваъда ки кард бояд охир қавл дод иҷро кунад. агар ки натавонад, беҳтараш ин ки мегуфт ки не наметавонад, мегуфт мо уже аллакай ҳамин чиза интизор намешудем. бисёр вақт ҳамун медонам ки мардум некӣ кардан мехоҳанд, лекин ҳамун некии худашона тарзи иҷро карданша дуруст ба роҳ намегузоранд. чун мебиёянду аз ягон ҷойтон меқапанд, рост кашида мебаранд. оно ки шумо шояд рафтани, шояд ҳамун кӯмак ба ниёз надоред. мардум фикр мекунам ба фарҳангтар бошад, масалан биёяд бипурсад, гӯяд кӯмак лозим аст ва ё не. одамҳо бисёр ҳазилу мазоқ мекунанд. ҳамин со чӣ гуна масалан масхара мекунанд? хай як бор масхара будагист, ду бор масхара будагист. хай гуфта охи масхара карданам мохи сари одама вайрон мекунад. охи чӣ гуфта масхара мекунанд? оиди ҳамин нобиногӣ ё ки ягон ҳазу шӯхиҳои бисёр? аллакай худашон гуфтанд, яъне ки бо лаҳҷаи барои мардум фаҳмотар гуфтанд, шӯхиҳои бемаъне ки гуфтем, аллакай шояд ки инсоне ки ақлу заковати хуб дорад, аллакай дарк кунад. шояд ташаккури зиёд аз номи кулли тамошобинон, аз номи ҳайати эҷодии гурӯҳи мо ки вақти худро дариғ надоштед, омадед дар ин барнома иштирок кардед. ва манзур, мақсади мо ҳам аз он буд ки аз олами шумо ба бисёр бехабарҳо огоҳ кардан ва онҳое ки дар зиндагӣ бештар ношукр ҳастанд, то чашми онҳоро боз кардан. ва ҳарчи ҳаст мо бояд аз парвардигор бубинем, чун парвардигор созандаи мо аст, инженери мо аст, хуб медонад ва ҳар кор, ҳар мусибате болои мо омад, мо яқин дорем ки ӯ бар фоидаи мо аст. агар парвардигор биноиро аз шумо гирифт, нафаре ҳаст ки пой надорад. нафареро мешиносем ки боз ягон нуқси дигар дорад. баъдан нафарҳо мегӯянд парвардигор инҳоро барои инсонҳои солим як намуна аст. як қисса ёдам ҳаст, як нафар маъюб буд, ҳама ҷиҳата маъюб буд, дар қади роҳ менишаст, доимо дар лабонаш табассум буд. вақте ки ҳар бор мардум ӯро медид, вақте инсоне ки нуқс дошта бошад, нуқс гуфта акнун мефаҳмед чӣ гуна аст. баъдан инсонҳо маъюб ҳастанд, нуқс доранд, ё ягон аз ҷиҳати симоӣ ягон ҷояшон каҷ аст. ҳар боре ки инсон вая медид, худое мегуфт, ба монанде ки вай медид, худое, вай хурсанд мешуд.
марде ки дар атроф буд дар ҳайрат мемонд. оҳиста оҳиста наздик шуду пурсид аз ӯ. гуфти ман як чиро нафаҳмидам. вақте ҳар боре ки туро мебинанд э худо мегӯянд ё тавба кардам худо, ту ба ҷои ғамгин шавӣ, ту хурсанд мешавӣ? бо ҳамин чеҳра ба сӯи мард гуфтӣ: гуфт хурсандии ман дар он аст ки инҳо ба дидани ман худоро ёд мекунанд. ман воситаи байни инҳо ҳастам. ҳар боре ки мебинанд худоё мегӯянд ё тавба кардам худоё, шукр худои азим. гумон мекунам баъди ин барнома он оламе ки тамоми бародар ва хоҳарони мо доранд, аз як ҷиҳати дигарам ҳаст ки устод мегуфт бисёр табашон нозук аст, бисёр бо эҳтиёт сухан гӯй. мабодо суолҳое ки аз ҷониби шунавандаҳо буд ё аз ҷониби мо буд, чӣ гуне ки шумо бахшиш манзарат хостед, мо низ манзарат бахшиш мехоҳем аз номи онҳое ки бо баъзан шояд суолҳо нашуд ё баъзан нодуруст ҳам фаҳманд. умуман мақсадро дар аввал гуфтем чӣ гуна аст. шояд иштибоҳ дошта бошем, шояд аз ин сабаб шумо манзарат мехоҳем. ба худо нигаҳбони шумо. саломат бошед. шумоям худо нигаҳбон ки ҳамо қадор вақт сарф кардед, ҳамо қадор моя суроғ кардед, кофтед, ёфтед, занг задед, омадед. парвардигор қудуми шумо ба ҳасанот ато кунад. хуш омадед як бори дигар. علم دارم علم دارم به دل گردابی غم دارم علم دارم علم دارم به دل گردابی غم دارم لبانم گرچه خندان است لبانم گرچه خندان است ولی چشمانی کم دارم ولی چشمانی کم دارم